apa sebenarnya yang membuat GNFI ini bisa besar seperti hari ini dan juga bisa begitu influential dalam amplifikasi good news for Indonesia? There are three things yang saya bisa share, maybe more, but this is the three essential things. One is consistency, istiqomah. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu, mohon maaf ya, mungkin salah saya, tapi kebanyakan yang kawan-kawan yang saya kenal, whenever they start something and they cannot quote unquote sell them, it has small and low engagement, they stop that, and that's where they stop and just abandon entirely. Di Good News from Indonesia, kita punya a very low start, a very slow start, itu cukup lama, 6-7 months gitu kan. And then, but you have to put the more effort, whatever happens, consistently. Saya bikin konten, menulis, bikin tweet dan segala macamnya. One is that. Number two is and how you pick the content, how you pick the topic. Saya belajar bahwa topik-topik yang sedang trending itu topik-topik yang kalau kita angkat lagi itu nggak laku. Because topik-topik trending itu sudah menjadi klasternya media-media besar. Mengambil audience, capture the different audience yang ternyata cukup besar juga. The third one is you have to really do this, adalah make a big bang. 2015, kita bikin tim ya, kita bikin tim kecil, kita bikin konten yang saya harus bikin konten itu besar sekali, viral sekali, beyond our traditional audience, beyond our imagination yang bisa kita imagine gitu.